Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije You Magazin, a danas pričamo o najpopularnijem muzičkom takmičenju u regionu, o muzičkom takmičenju koje se zove Zvezde Granda. Sigurna sam da svako od vas bar jednom u životu je pogledao ovo muzičko takmičenje, a ako ste to uradili protekle sezone, sigurna sam da vam je za oko zapala moja današnja gošća. Njeno ime je Martina Jozinović. Dobar dan, Martina. Dobar dan. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Ovo ti je drugo gostovanje kod nas u emisiji. Napokon, čovjek. Kao da je bilo prije 2 godine. A bilo se stvar prije 4 mjeseca, je li tako? Tako je. Da. Koliko ti se život promijenio u protekla 4 mjeseca sad? Eto, bila si ovdje zadnji put kad je završen 3. krug. Tako. Došla si do finala. Sad finale su prošle. Kako si danas? Danas sam super, odlično, drago mi je. Bilo mi je jako žao na početku što je sve završilo, ali sad kad se malo smirilo, kad sam uspjela da se osvrnem na sve što se desilo, drago mi je što je završilo, da se malo slegnu utisci. Pa mislim da nisam još uvijek svjesna koliko se sve promijenilo, odnosno koliko će se sve promijeniti. Tek sad dolazi nešto novo, Dolazi tvoje vrijeme. Pa, tako reći, ali mislim sad ću malo da se odam, dolazi neka pjesma i mislim da još uvijek nije kraj tom nekom prelazu na nešto novo. Ovo je tek početak u stvari tvoje muzičke karijere. Tako je, to sam ja rekla u par navrata kad je završilo takmičenje. Ja mislim da pravo takmičenje tek počinje nakon Zvezda Granda, zato što smo tad dobijamo priliku da tek napravimo nešto, da izbacimo neku možda pjesmu ili da zadržimo tu pažnju koju smo dobili od publike koji su nas gledali, jer nas više nema na malim ekranima. Mi moramo da i dalje tu publiku zadržimo i da nas ta publika zavoli i prati kao što nas je pratila u tog takmičenja. Da. Propozicije su takve da ti sad više ne možeš da ideš u Zvezde Granda, ili tako, zato što si bila u finalu? Tako je. Mislim, to su dosadašnja pravila, iako ih Saša Popović mijenja svake godine, tako da mislim da i dalje više neću moći da se prijavljujem na Zvezda Granda i mislim da nema potrebe. Pokazala sam se, definitivno mi fali taj takmičarski duh i druženje sa svim kolegama, ali nema potrebe da prolazim, mislim da prolazim kroz ovo što sam prošla. I koliko je lijepo, jako je stresno, pogotovo zato što ja živim ovdje. Tako je, putovala si često, da. Kad bi se sad vratila na sami početak, da li bi se takmičila zaista? Da li bi se prijavila da znaš sve kako je? Dakle, da li bi sve mogla da ponoviš? Ok, da li bi sve ponovila, a da znam ishod? Tako je. Pa da. Bi. Znači, bilo ti je stvarno dobro životno iskustvo i pretpostavljam i korisno za tvoju karijeru. Pa, znate kako? Ja sam ušla u to takmičenje sa velikim predrasudama, jer svi smo mi čuli svašta za Zvezde Granda i generalno za tako te velike emisije. Svašta se priča da je katastrofa, da je jako teško, da je puno suza. Ja stvarno nisam imala ni jedno negativno iskustvo ni sa kim, ni od kolega, ni od mentora. Meni je bilo prelijepo ući u tako nešto, pogotovo zato što se volim takmičiti i zato što upoznajem, mislim da mi je neko rekao da ću sjediti na kafi sa Marijom Šerifović. Da. Bilo bi mi o čemu pričaš. Tako da šta god je bilo, bez obzira što nije došla ni 5., ni 4., ni 3. mjesto, ni pobjeda, ja sam stvarno prezadovoljna što sam uspjela da dođem do Dogurala si daleko, definitivno. Kad si već Mariju pomenula, ona je bila tvoj mentor, kako je Marija ovako kao mentor i kakva je onako kao čovjek, eto, ne znam kako da te pitam drugačije. Ona je, ista je onakva kako je vidite na televiziji, jako je otkačena, direktna, bukvalno što na umu, to na drugu, tako je. A kao mentor, Marija je jedan strašan muzičar. Stvarno je potkovana znanjem i mislim da ne postoji bolji mentor za mene, nije postojao bolji mentor za mene s obzirom na to što smo slične u muzičkom smjeru i što
Marija Šerifović, Da, mislim. dosta je da kažeš Marija Vokal Šerifović. koji se više neće roditi. Ja mislim tako. Bilo je i nekih druženja s njom, pretpostavljam, sa cijelom ekipom. Uživala si u svemu tome. Stvarno sam uživala i jako sam se zbližila, pogotovo sa timom sa ljudima iz Marijinog tima. I da, i dan danas smo u kontaktu. Baš mi se Marija juče javila. Kaže da je i ona u stresu, malo odmara pa i čeka haos kad se vrati iz Amerike. Mislim da je u Americi. A ostali mentori, kakvi su bili prema tebi, onako kad ih sretneš u hodnicima ili da li su bili spremni da daju komentare iako nisi njihova? Oni su... Nisam sad toliko sretala sve mentore. Snežana Đuršić mi je u par navrata isto rekla da sam super. Skroz su opušteni. Onako iza scene je to sasvim neko opušteno druženje bez ikakvih tenzija. Jer ipak je to takmičenje i oni kad su na sceni ponese ih vjerovatno ta neka, ne znam, takmičarska energija pa se malo nekad pokače. Ali ovako iza scene je sve to totalno cool i svi se družimo. I sve je super bilo. Dobro, i onda došle finale. Mi smo svi nekako imali ogromna očekivanja kada si ti u pitanju. Ja sam smjela zaista da se kladim da ćeš ti da pobjediš. Pričam subjektivno, dakle nema nikakve veze ni sa takmičenjem, ni sa bilo čim, nego si mi prosto imala najjaču energiju, najbolji vokal, najbolji scenski nastup. Kroz svo vrijeme takmičenja, možda bih tu izdvojila još onog Dženana Rakića, ne znam kod koga je bio. I pratila sam zbog tebe stvarno aktivno, baš sam gledala ono od prvog do posljednjeg, do samog finala. Međutim, stvarno sam bila u šoku kad si ispala negdje na sredini si ispala negdje finala, ili tako? Da, ja sam bila 7. Da. I znate šta, ja sam krenula u takmičenje sa velikim očekivanjima, ali ne sa ogromnim očekivanjima da sam htjela da pobjedim i to mi je bio cilj, samo sam išla prema tome. Ne, nego kako je sve se više primicalo to finale i ja sam bila, zagrizla sam za to, pa stvarno postoji mogućnost da ja pobjedim. I onda kad je došlo to sve i kad sam vidjela koliku podršku od ljudi imam. Da, nevjerovatno na Instagramu, Facebooku, generalno na YouTube od Zvezda Granda, s obzirom da sam gledala, vidjela sam da si zaista bila favorit. I nevjerovatno je koliko ljudi se javilo čisto da mi samo da neku riječ podrške na dan finala. I onda je dobila, mislim, to je jedna odgovornost da ja opravdam ta očekivanja ljudi i sve što ljudi, to što ljudi mene vole, ja stvarno toliko poštujem i želim da opravdam to što su oni u meni zavoljeli. I onda nekako kad sam ispala, bila sam razočarana i onda sam prvo pomislila pa jel do mene, jesam li izabrala možda pogrešne pjesme, jesam nešto loše otpjevala, pa da nije bilo kako treba. Šta ako sad oni ljudi koji su me podržavali budu u fazonu nigdje veze, ispala. Ali to je trajalo 2 minute i onda sam nastavila da navijam za favorita svog. Stvarno nije bilo potrebe da se previše razmišlja o tome, zato što ako ćemo gledati na tu stranu da nas je bilo previše iz Bosne i svi su glasači iz Bosne bili podijeljeni na nas 8, a pobjednica je bila jedina iz Makedonije. Ako ćemo na tu stranu gledati. I jedna je bila cura iz Srbije, je li tako? Lidija Matić. Ona je iz Slovenije. A ona je iz Slovenije? Da. Da, ali je jel? Ili nije? Da, ona je porijeklom iz Srbije, ali eto, na primjer, i Lidija je jedna vrhunska pjevačica, ali Slovenija ne može da glasa. Da, bila u priliku su samo u stvari mogli glasati Makedonci, Crna Gora, Bosna i Srbija. Ni Hrvatska čak. Da, to je bio tvoj hendikep onda. Pa da, ja se sjećam prije 10 godina kad je Gile pobjedio, 11 država je glasalo. Da. I to je stvarno bilo, mislim, ne znam, ne miješam se u to zašto, kako, ali je stvarno bilo puno veće. Da, veći auditorijum je bio u stvari glasački. Baš kad si spomenula Gileta kratko prije finala,
je bio, gostovao je tu u Beču, pa sam radila s njim intervju i baš sam ga pitala šta misli o Zvijezdama Granda. Rekao je šta on misli kako je njemu bilo i onda je rekao, vidiš, pratim ove godine zbog Martine, navijam za nju, pa ona je moja cura iz Kaknja. Jeste, moj komšija bivši. Da. Eto, baš je čak i on, čak i neki pjevači, eto, njega smo pomenuli, su stvarno bili ono nekako svima se u stvari najviše dopadala. Ja sam se probudila i gledam, Sanja Vučić me označila na story, Džela, Krstinja, Znači sve dobri vokali. Znači, ja sam se probudila i ono... Jednostavno, toliko sam nekako emocije su me preplavile zato što takvi ljudi koji su stvarno vrhunski glasovi su prepoznali u tebi dobar vokal, dobrog vokalnog solistu. I to mi je bilo dovoljno. Scenski nastupi, izgled, sve ti je bilo fantastično. Neću da komentarišem sad više nikog, niti pobjednicu, niti bilo koga. Ali znaš kako kažu Martina, važno je učestvovati. Ti si učestvovala, pokazala sve najbolje od sebe, ostavila si srce tamo na onoj bini što kažu. I svaka ti čast, to moje čestitke od srca. Hvala ti puno. Ja samo moram da kažem nešto. A to je da ja nisam dala bukvalno sve od sebe. Možda bi se i kajala što nešto je mogla samo ovo bolje. Ali mogu da kažem da sam stvarno dala sve od sebe zajedno sa Jelenom, zajedno sa mojom šminke. Mi smo konstantno izmišljali još šta bi mogli napraviti. Koji pokret rukom. Konstantno je to bilo ulazak u detalje da to bude što bolje i bolje. I stvarno da sam nešto, što se kaže, mlohavo napravila. Možda bi se kajala. Sigurno. Ovako dala si sve od sebe i u stvari vidjet će se rezultat. Vidjet će se u stvari ko je pobjednik ove sezone. Jel te prepoznaju na ulici u Beču? Pa prepoznaju me nevjerovatno. Meni je to tako čudno. Ja sam u nedjelju čekala na Švedenplacu drugaricu. Prolaze ljudi autom i staju bukvalno na semaforu kad je zeleno staju i kao otvaraju prozor. Najbolja pevačica u Beču. Ili ne znam, bila sam u 21. kod Anela, trebali smo za Linz. I prolazi čovjek sa djecom u 21. I kao, izvini, možemo se slikat, moja žena te obožava. Rekao, možemo. Baš nevjerovatno. To je to sad dobro što su ti donijele Zvijezde Granda. A šta je loše što su ti donijele Zvijezde Granda? Čirno želucu ne još, jel? Ne, nisu mi donijele ništa loše, nego jednostavno nakon tog, recimo, 5. ili 6. kruga se sve odvijalo toliko nevjerovatnom brzinom da ja nisam imala vremena da spavam kako treba. Ja sam spavala po 2 sata vikendom zato što sam vikendom radila i onda nedjelju ujutru poslije svirke krenem za Beograd. I to je bilo, ja stvarno ne znam kako sam ja to izdržala. To je svaki vikend, pošto jedan vikend idem na nastup, drugi vikend idem na probu. To je kraj vikenda. Početak sedmice je uglavnom proba ponedjeljak, utorak, a i snimanje je bilo ponedjeljak, utorak. A ja petak, subotu i eventualno nedjelju radim u Beču. I to je toliko bilo naporno zato što sve moraš da izorganizuješ iz Beča. Stilista, šminka, pa onda stilista me random nazvao, ne mogu ja u ponedjeljak, a četvrtak je. Ne, srijeda je bila. Znači ja se za 2 dana moram u Beču organizovati šta ćeš obući. Snaći šta ću obući u ponedjeljak na snimanje. Tako da to je neka, mislim, negativna strana. Ali pozitivan je stres to, ja mislim. Pa jest, zato što nekako budeš opet ima te euforije. Koliko god je to. Iako na dan finala ja oka sklopila nisam. Pa vjerujem. Ja se sjećam. Ja sam legla oko 12 i do nekih 6 ujutru sam se samo okretala. Do 6 ujutru ne ništa, samo mozak radi. Pa okej, i onda možda oko 6 se zaspalo. Da. A šta radiš sad ovdje? Jel nastupaš u lokalima? Jel te zovu negdje izvan Austrije? Zovu me, ali znaš šta. Sad sam radila na pjesmi, snimila sam demo. Pa vidjet ćemo, morat ću još jednom da snimim
onu verziju koja će se Jel izdati. nam smiješ otkriti čija je pjesma, koja je autor? Mili radi pjesmu. Mili, jel? Da. Dobro. I to će najvjerojatnije izaći u septembru. Tako da, eto, vratila sam se iz Beograda prošle ili pretprošle sedmice. Radim ovako više privatno preko ljeta i u petak idem na zasluženi godišnji. odmor. Ideš u Bosnu, jel tako? Idem u Ideš kući? Bosnu, idem malo da vidim svoje i možda da odem do mora. Ako stignem, ako ne stignem sad, otići krajem augusta. Mislim, samo želim da dođem kući malo da ugasim internet. Otvoriš dušu i mozak. Jeste. Da, super. Kako su ti roditelji reagovali? Vidjela sam da su bili tvoja pratnja jednom. Jesu. Bili su pratnja u polufinalu i u finalu. Čini mi se, da. U finalu im je bilo super, imali su majice. Aha. Dosta je ljudi došlo. Bilo je, rekli su kao doći mama, tata, kuma i kumina mama. Međutim, to se iskomplikovalo. Došla na kraju. Autobusom. Došla rodbina iz Zagreba, iz Čapljine i tako da su obukli majice M-A-R-T-I-N-A, njih 7. Bilo im je super, došli su tu, nevjerovatno im je. Finale je bio haos, svi su nervozni, svi su, znači, Nabrijani, što nabrijani. se kaže. Znači, kao da eksplodira sve. Ali, da, bilo im je super. I mislim da mi najviše drago što su oni uspjeli da dođu, da me podrže. Bilo im je žao, malo, kad sam njih vidjela, tek mi onda bilo, jer mami je bilo kao malo krivo. Kaže, ja ne mogu da vjerujem, on su kaže nešto zezno. Ako nisu, mama, nemoj se skirati. I to je to, eto. Da. Jedno poglavlje. Znaš kako, negdje sam pomislila zašto u stvari ti nisi pobjedila. Pomislila sam da je to možda zbog toga što se baš kod Marije, jer je njenih kandidata već do sad dosta pobjedilo. Onda sam pomislila, došao je red na nekog drugog mentora. Evo, Đurđe David, nikad niko nije pobjedio, njegov sad je. Pa sam onda pomislila, ne znam, možda je baš to razlog, što je Bosna i Hercegovina već tu više kandidata ima, pa su se glasovi sad nekako raširili. Ali eto, tako je kako je. Jeste. Ja mislim da je sve kako je bilo, da je stvarno fair bilo, jer Makedonija je glasala za svoju jedinu takmičarku, a Bosna je imala poprilično nas puno da izabere za favorite. Mislim, stvarno nije potrebna ta pobjeda za neku karijeru. Jedino ako stvarno želiš taj Fiat Tipo, onda možeš da se razočaraš. Nešto i nije skup. Ne znam, nisam ni gledala nešto posebno. Da. Mislim, lijepo je biti prvi. Lijepo je pobjediti, svakako. Šta sam te još htjela pitati? Htjela sam te pitati o tvojim planovima. Ok, pjesma, evo, bit će na jesen. Rekla si radio Mili, je li neki brži žanr ili je... Vidjet ćemo to još. Nećeš da nam kažeš. Pa dobro, pretpostavljam sad šta je to kad je Mili. On tebe negdje poredi sa Severinom, pa čini mi se da je to taj fazon. Jesam pogodila, jesam bar blizu, vruće, jel tako? Aktuelni je fazon Aha. i Mili me tjera da zagrizem i da ne puštam. Moram da budem... Kod Milija u studiju je, znači, rad i disciplina. Da, znam. Zaboravila sam šta si me pitala. Da, šta su moji planovi? Pa iskreno, ja sad kažem da sam u leru. Da, sad odmaraš u stvari. Pa nije baš odmor, nego ne mogu ništa konkretno da planiram, osim da izbacim tu pjesmu i da je promovišem što više. I da, naravno, nadam se da će ljudi koji su me podržali i u takmičenju, da će tako podržati mene sad kad krenem kao pjevačica. I tako da imam neke planove koje bi voljela da ostvarim do kraja godine, ali neću baš da ih javno iznosim jer ne znam šta će mi donijeti sad preokret, odnosno neko preobraženje u nešto drugo. Da. Dobro, ono što nam možeš obećati bar jeste da kad izađe pjesma i kad bude spot, da ćeš nam ga donijeti, da ćemo pričati o toj pjesmi
na jesen, ako Bog da, kad to sve izađe. Naravno, ja jedva čekam. Mi tebe pratimo, mi smo u stvari televizija koja prati Martinu Jozinović. Jeste. Hvala vam za Da, da. Dobro, hvala ti puno što si bila danas sa nama. Hvala vama na što pozivu. si izdvojila vrijeme. Uvijek mi je lijepo doći želim ovdje. ti zaista puno sreće za dalje. Lijepo se odmori, zaslužila si. Hvala puno. Eto, dragi moji, kratka pričica sa Martinom Jozinović, našim favoritom u protekloj sezoni Zvijezda Granda, a i magazin ide dalje.